Hacer una retransmisión en directo de los partidos, comentando las jugadas, las goleadoras, las acciones que veamos más interesantes. Eta bi hizkuntzak bai gaztelerak eta bai euskarak presentzia izango dute transmisioan, bai? El equipo de chicas del Arteaga, como los equipos que vendrán luego, han estado durante un par de meses jugando con el euskera, viéndole las cosas al euskera con el mismo juego de pegatinas que algunos de los padres y madres tenéis. Bueno, yo he hecho un partido muy emocionante y competitivo por parte de la Arteaga y por parte de Paúles. Y bueno, la verdad es que ha sido una buena empate. Teníamos ahí la victoria contra las segundas, pero bueno, no hemos vuelto a casa y así lehenengo zatia arrena izan da, bigarren alde, eta gero bigarren zatian eta bigarrena parekatuagoa izan da. Pues la verdad es que es muy emocionante, muy reñido y creo que por bastante los equipos han gustado mucho. La transmisión muy interesante, creo que fomenta además del euskera pues que estemos más entretenidos y que estemos mejor informados. Bai, arrazera daukazu, beti egon bidean neska jolazten, baina gutxi batzuk eta beti murietan jolazten. Eta aurten sortu da talde hau, lan arbuzkak diren talde hau, eta egia esan udaletxetik berria oso posekatu gondun. Ikusten da gainera atzetik badagoela jentea futbolera, neska futbolera jolazten nahi denenak, eta gure atletiko hori izango da laguntza. Bai, urteak daramatzagu ekimenak martxan jartzen eta beti ere euskararen erabilera egunerokotasunean handitzeko, ezta? Eta konturatu gara azkenean erabilerak ez daukala bakarrik zerikusia hizkuntza jakitzearekin edo ez. Azken batean konturatu gara ohiturak zerikusia handia daukala. Orduan, lortu nahi izan duguna izan da, euskeraz hitz egiteko ohitura berriak, ez? Eta pentsatu genuen gaztetxoekin hastea eta gazteak gustura dagozan eremu batean, ez? Eta zein da eremu hori, behar gara kirola, izia eta hori. Orduan, ikusten dugu bai kirola eta izia eta euskera ikusiz batera garentzira eta ohitura horrein sortu daitezkela euskeraz hitz egiteko. Eta egia da, gaztetxoekin hasi garela, baina ideia da, egun hauetan hona datozen pertsona guztiak, bai entrenatzaileak, zuzendaritzarean jarritenak, gurasoak, familia edo ikusleak, jarri hor ikusten datozenak erronka horretan jarri hartu dezatela, eta danon artean lortu dezatela, euskeraz hitz egiteko ohitura bat eta euskera presente egon dadila.